Te manuia e fia fo e fa lo ima fa talo fa tu lau sunga le li fa salau sunga te vai e te nana lau fa inga luenga stofi so do vine tono le nei atunu ya te nana le atunu le malai fo mai le anga le fa solo tato tua te tonu awo tau nu por pese le kalesia me tisi wa ngare mo e fai ma vai la au ma o ma los facile fa wa o fa ma luenga ma lo afo i la mo te vai fa te tele mo le fa avana mai le taimi le nei foi taia fo tala noa nga i le fa la botonga Lifewise Big Sleep Out o le pe no ta o te lo fa la botonga na mata mai lua fi se fulu ai na tu ua ma le fa tonu ina la te fa mo ona o te lo vai kai ko viki lima te sanga te lo o le o te fa o te sanga nei o sa le la o sanga se Oni le ile sa no ngata vai sei fa to sin tala titiale fa tau le Lifewise mo fa fo mai fo le tulu o le Lifewise se tasi le o tu tino ale kale se metisi nushil nei e ngafa ma misiona po outreach mission fa ale kale sia o la tola o pesi Central Auckland al fa mo le pe ona tau te vai o le sleep out e moni le o le tau sanga na amatai i ona poloka lo le ona le COVID-19 le la uto i fa ma itene o le fa mo o te tele o le Lifewise o le sa ilingo se tama o se tupe tu lo fa fo mele tu no e fe so swani e lan au nanga le o fa tino nei ia mo tama tina uso se tu fa fine a on yalo manifana wale mo fai lava ona mau ni no fuanga no fuai te vai le termine fa fo mele tu no i fa mau manga le Lifewise e tu tonu aio au kilani alone o e le va de fiche lau le valu se lau tangata le alo ono nofo solo i mangala ono le leo ni meno nofo ai a ole atu nuu a toni sila atoa se lau se fulu lua afe o ikiki a se lau lua se fulu afe le au fa i o tangata le ai ni meno nofo ai pero fa moe na ole Lifewise ole ai fa atino au onanga lea e ao ai se tama o se tupe ia e fe soa soani ai au wala ese o lo fa tino ile o nanga le to vai ma lo fa tele songa se Reverend Paulo Ieli a o fa sa moina o polo titilo tu i lo mo le fe au ta ua mai le Lifewise ile ngana prolitania ina ia fa ilo atu message of hope to a homeless whanau that we see them, understand their needs and pain. O te lo tasira vai ngalo te la ye le sila le foi fala putonga lo suga. Absolutely to vai ole da foi la il pole na mato momo ai tu lo male il fatino il famo moele il vai aso vai nei tasile po la ngona fa lele ta te o foi ma fai nei tanga tauna fa ona momo fa pe tu lo fa fo mai le tu ai na le tasi le pole na mato fatino ile mele ita yo kilani ina Wellesley Street i lumatono ali University o kilani ita vai malilo salango na le malulu wana timu foi le po ia ona o sleeping bags ia sa fa nga mana i cardboard e to fa file au fenga luenga ia fatasi e manisho tai e o ai le pule lua le New Zealand pule lua le airport le atato o kilani International Airport pule sili o banks te tele ia tai o kilani BNZ ANZ o ri professor o fo mai e o ele tamba fa na woni sila lea u fa ima fa o le University o kilani Damon Salesa ia sato fa fo ima Damon Salesa le napo o le fa moe ia fai ma awala mo molia toil fe au leo se fa moe ngofo creating hope ile lisi tu o le expose o le fa fita au lea i se mai tau mai fai nga malo matai ta i o le nei fo ia tunu ile te leo fa fita au lea o ye nei lo songo se Reverend Paulo Ieli ba teme la malu lo tatu ya te lo teme finga tatu le mo ina to nei lo le ni fale the homeless people Yeah, tem sili len fanta ma ol ma fo ang fo na na fili ile Lifewise fa tasi ma de lango le kalesia e fa atino tonu al polo kalambe le ile temil malulu a wile se winga yo ile fa nga renga mo boy temil o le sam ye pe ya bat fo ya pe ya like camp masan al fa mo na ina ia o fe aulia se fa ila la tala pole to vai
ole polo inga nau mai. Awane i o tau tali sua, tali atu sua i oile. Faile ti oile afia. Ia ole medium cup fa ele masani nau mai i lau la tei ma lau flat white. Ole ipuna na mai ele supo. Tasi lau supo ma lau fasfalau e lua. Ia ona e tō whālo le o whamoe moe. Ia o ole fe au le ole moe mole manava vai ane whafonga me Samoa. Ole moe mole manava le isi me tua i el po ato. Ai tāle lima i le vave au. Ua mātou toi whiala i lunga. Ole fe au ale mo mole. A wā ole whamoe o tangata ia. E tā i fol te mina o levano e se mano fuanga lai mo moe ai. Ina ia taunu atu tangata e ana pisinisi ma maota ma whana. Ia ua kilia ese. Ia pei o le taimi o le manuru. Pei la le wingo le tala le mātou te whaasoa. Pe matai mawhai o na mātou whaatinoa le mele i se vai aso. I le taimi le o le manuru. O le tali vavea i le poetas. Pei inga tāte. Pei inga tāte. Lausonga Reverend Paulo Ieli. I wonder po whaafonga mai le malo la tōlo o ngā whama housing o le malo. Fo le se I alofane. Se whaisi whaatau mo la tō ne mafsusani I fo. O le ua, I mean le tō sunga I whaafenga inga a ona tofia le tua. O tu au tō tu lau le upu moenga ma whana au tō a wai whaatasi mai la tō. Hopefully if susani mai le malo I le tūlanga fo I le lea. Ole nau ta inga nata vai. Pea fo ono so no ta inga ia expose le injustice le po fainga malo le amiotonu ma le alofa le mafuai ona sulfa I solo nei tangata ua le ai lava ni bendo no fuai ia ole option muri ale ia baanele pa fo me samo ia ole su e lo ole polokiki se fale lo e malo lo ai le po ole nganga mo ia whaafonga mai ia le li pāle mia, ma le kapeneta, ma le malo Samoa, a New Zealand ma mai tau mai. A wā o le tilo life-wise, o lea e alu ilunga le whainu mela le o alu ilalo. O lea alu ilunga. Ma tasi fo lea impact tele o le whainga malo lo ia inei. Ia ona o tele na, le sila fia whaafonga mele atu, o tele na misi au onanga masani le sa whaatino le au onanga le social service. Ia awana I o tātou tangata ia o lo I le fringes of society. Ia pe upu fo ngana Peritania lato. Ia. Lau singa whenga inga Paulo Ieli, a o whaafonga mai to tele o whai business Samoa, to tele fo le malo le tunu o le ngai o le Samoa fso soani malo fo fo lea. O lea le tua inga fso soani whai on a tua lantu au fo I le tō ngaruenga o lo o tō ngā patia. Te vai o le teimi nei, ua se lau ono sfurfitu afe, Manu se lau luas fulu ono tala le tupe na race talu mai le sleep out lea. A o lea enta tala le line of donation mo ilanto e ono mawhai ona lanto langona le fe au lea. O le au onanga life-wise. E au na le ngato social housing, au social services. Patasi eila ma le tau mawhai reach out I au wala e mawaini tau mafa mo na yo tatu tangata ia. O te whamoe au telela. Ina ia maose se leni melea ia au fai foi fa fo mai ia le au fai pisinisi le tatu o tunu ia mai se foi o le atunu ia a ma fai ona fa atino lo wanga le ia le au nanga le ia vi ia le li pe a fai e ma fai ona ofa se tala ia e fe so ne ia fa atino le au nanga fai ile life wise ma le kale se metisi ni nei ia fai ma awalo le tatu o nanga ia ina ia foi uso ia au se matua ia au se tamaititi o le mfai lavona mo se me no foi au se me ai ia taua ina tadi ile sua ai le to file po ma no fa tai le fa mai alta por kala mel nei tai fo ina ne facility nesi offer e o ia tupe pe a donate a lo se ma se fo le mfai na family no tu langa le ina ia manino o fa fo me samo o tupe uma ia donate alu sa oil life wise e sa o na o le la le kalesia mai le se tupe fa fo mai samo e le se tupe to nei te fa au ngai le kalesia ia nga wenga le kalesia se ivanga na nga wenga mission lo fa tino life wise ma o tupe uma ia e to nei
e whaonga te taua mo le whamoemoe lea for the homeless people of Aotearoa New Zealand food stock ina. E le aise sene e ono mwhai ona whaonga i sesi au wala le misiona se i vanga na le whamoemoe ua mafu ai le nei whamaite. A o iai peta vai mo o a matona tala no life wise ma le kalesia. Salo tau sango fau. Le a matona roll out, ile sleep out lea. Ile ngatalai au kilani. A o le a whaatino ile atunu watoa. Ino fuanga whaateta inga, Wellington, Christchurch, Hamilton. Ia o le a whaatino ile sleep out lea. I se poetas ile atunu watoa. Ma la whaftai, whamai al tāpo kalame, ai ei nisio whafong mai fia sosoani mutu atu ne ao wafo ilo tau unanga lo o whatino mo the homeless people I tono Aotearoa nei, e se telefoni po ni mahanga whain whafso tai whamol mole, la se kona sea? Ia, o ia ile telefoni te vai, o le o iwa, tolu o lua, lima, tolu iwa o iwa, tolu o lua, lima, tolu iwa o, telefoni na ia e so tai sao ai ofisa I life wise au kilani ia ma waile o au wala so tai ai ia ma fai ai lau donation pe a fai ia o tulanga na to vai famo se fai to lau tala le mo yes ole au ngai o pole mo langa o le stanga tai ia ono tute fa fai au e ngau fiele a lo fai tanga ta fa le ai sile al tele ole fautuanga na au mai le professor le na fai le study le na invite to speak le pole. O le fautuanga fo ile le I Samoa le whaau I le university. Damon Salis. Awane I toi tu ua se tupe tangata ia. Ona o ele officer soani au mai lalo le no melo tangata. A olo whaatupula ia I le anganga whaalele. Olo o mawai le tupe le awala whaingo fie. Ai a fai e mulo loto. Va ai le social service, po le alava se social service e peo le life wise. Ave ia I nalo wanga le e fa asoa le ia le tamau ainga. Tau ma fai e fo, ia fa fitau. O tala mununa tawai. La sengor se o sinoti Samoa kane sia matisi New Zealand, Reverend Paulo Ieli, whaftai tele mo le taimi le nei tai au, manu ia fo ile nei asunga fua. Whaftai tawai whapena foi, manu ia whaiva lo fili mo le nei aso, wha manu ia le tua whafong mai e Samoa. So I fua whaftai. Wele Samoa Swalima I watolu a Montananga ma le sunga I le sea o le sinoti Samoa kane sia matisi New Zealand, Reverend Paulo Ieli. Ele nei tai au na wa telefoni ye se vai nga faina so swani ma lo fane so swani lang lang ina la jo fa mo mo na wa batu telefoni faina bala wane ai